ibintu bisanzwe kuba abantu bagenda bakajya kure y'iwabo, bwakwira bikaba ngombwa ko bashaka ahantu ho kuba bari, bakaba bahamara igihe kinini cyangwa bakaharara rimwe. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ahantu heza cyangwa se hoteli nziza zigaragara neza kandi ziri ku rwego mpuzamahanga 10 mu Rwanda. Ni muri gahunda yo gutembera u Rwanda. Uru rutonde rushingiye ku kugaragara kw'izi hoteli n'uburyo zikoze mu buryo bugezweho. Muhaye ikaze mu kiganiro. Dutangiye no ku mwanya wa 10 turasanga hoteli yitwa One and Only Gorillas Nest. Iyi hoteli tuyisanga muri parike z'Ibirunga. Ni hoteli iri ku rwego rw'inyenyeri 5. Iyi kandi ni hoteli iza ku mwanya wa mbere muri hoteli nziza zifite ibyumba bihenze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibiciro by'iyi hoteli bihereye ku madolari 3,133. Aha ni mu buryo bwa rusange. Iyi hoteli kandi yakira kenshi ba mukerarugendo bitewe n'ahantu iherereye. Ni hoteli nziza ifite ahantu heza ho kuruhukira. Umwanya wa 9 turasanga Mantis Akagera Game Lodge. Iyi hoteli ibarizwa mu gace ka parike y'Akagera. Nayo iri ku rwego rw'inyenyeri zigera kuri 4. Ifite ahantu heza ho gutemberera ndetse no kuruhukira. Ibiciro by'iyi hoteli biri ku madolari 183. Ikaba yaje ku mwanya wa 9 muri hoteli nziza zigezweho mu Rwanda. Nk'uko wabyumvise, nayo yakira kenshi ba mukerarugendo bitewe n'ahantu iherereye. Ku mwanya wa 8 turasanga Kigali Marriott Hotel. Iyi hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali. Ni hoteli ifite inyenyeri 4, ikaba imwe muri hoteli nziza zigezweho hano mu Rwanda. Icyo bamenye kuri iyi hoteli, igizwe ahanini n'ibyumba byiza biri ku rwego mpuzamahanga. Usibye ibyumba byihariye, hari n'izindi serivisi dusanga no mu yandi mahoteli. Ibiciro by'iyi hoteli biri ku madolari 337. Aha ni mu gihe cy'ijoro rimwe mu buryo bwa rusange. Hoteli Miracolin niyo dusanze ku mwanya wa 7 muri hoteli nziza zigezweho hano mu Rwanda. Igizwe n'inyenyeri zigera kuri 4. Ibiciro byayo ni kuva ku madolari 166 mu buryo bwa rusange. Nayo ni hoteli nziza ifite ahantu heza, ibyumba byiza bigezweho ndetse n'ibindi byinshi, twavuga ko iri ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 6 turasanga Da Vinci Gorilla Lodge. Iyi hoteli iri ku rwego rw'inyenyeri 4, ibarizwa mu gace ka Kinigi. Ihagaze ku biciro bigera ku madolari 288. Aha ni mu buryo bwa rusange. Tugiye ku mwanya wa 5 turasanga hoteli yitwa Umva Muhazi. Iyi hoteli iri muri hoteli nziza zikozwe mu buryo bugezweho, ikaba ifite n'ahantu heza ho kuguma cyangwa ahantu ho gutemberera. Iyi hoteli kandi ikaba ifite umwihariko wayo no kuba iri iruhande rw'ikiyaga cya Muhazi. Ni hoteli igizwe n'ibyumba byiza, ahantu ho kuganirira, aho gukorera inama ndetse n'ibindi byinshi. Iri muri hoteli nziza kandi zifite ahantu heza ho gutemberera. Ibiciro byaho ni guhera ku madolari 127. Aha ni mu ijoro rimwe. Ni hoteli kandi igizwe n'inyenyeri 5. Ku mwanya wa 4 turasanga hoteli yitwa Ingagi Park View Lodge cyangwa Gorilla Park. Iherereye mu gace k'Ibirunga, ikaba iri ahantu heza hitabirwa na ba mukerarugendo. Iyi hoteli kandi turasanga ibyumba byiza ndetse tukahasanga resitora ndetse na bar. Iyi hoteli igizwe n'amazu akoze mu buryo bwa kinyarwanda kuko hano isakajwe n'ibyatsi. Ibiciro by'iyi hoteli muri rusange bihagaze ku madolari 357. Aha ni mu gihe cy'ijoro rimwe. Heaven Restaurant and Boutique Hotel. Iyi ni hoteli dusanze ku mwanya wa 3 muri hoteli nziza zigezweho mu Rwanda. Iyi hoteli kandi ibarizwa hano mu mujyi wa Kigali, iri ku rwego rw'inyenyeri zigera kuri 4. Zimwe muri serivisi dusanga muri iyi hoteli harimo kugira ahantu heza hakorerwa siporo, ibyumba byiza biri ku rwego mpuzamahanga, aho kogera no kwicara, aha ndavuga pisine, ndetse n'ibindi byinshi. Kurara muri iyi hoteli mu ijoro rimwe biri ku madolari 260. Aha ni mu buryo bwa rusange.
The Retreat ni hoteli dusanga ku mwanya wa kabiri. Iri muri hoteli nziza zigezweho hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose. Ibarizwa mu mujyi wa Kigali, ifite inyenyeri zigera kuri 5. Ibiciro byayo kubarara muri rusange ni ku madolari 508. Ikaba ifite ibyumba byiza byo kuraramo, ahantu ho gukorera siporo, aho kogera n'ibindi byinshi byiza kandi biri ku rwego mpuzamahanga. The Retreat Hotel akaba ari hoteli dusanze ku mwanya wa kabiri. Twakomeje no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Radisson Blu and Convention Center. Iyi hoteli iherereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimihurura. Ni hoteli kandi iri ku rwego rw'inyenyeri 5. Ikaba hoteli nziza cyane muri hoteli zigezweho ziri ku rwego mpuzamahanga tubona mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose. Iyi hoteli yaje ku mwanya wa mbere, igira serivisi zitandukanye harimo ibyumba by'inama, ahantu ho gukorera ibirori, ahantu ho gukorera imyitozo ndetse na siporo. Ifite resitora ndetse na bare, ikagira kandi ibyumba byiza byo kuraramo bikozwe ku rwego mpuzamahanga. Igira ahantu heza kandi hanini ho gukorera ubukwe n'ibindi byinshi. Ibiciro byaho kuba waharara ijoro rimwe muri rusange biri ku madolari 271. Ariko kandi umwihariko w'iyi hoteli ni hoteli iza ku mwanya wa kabiri, muri hoteli nziza kandi ifite ibyumba birenze kurenza izindi hoteli mu Rwanda. Radisson Blu and Convention Center iza ku mwanya wa kabiri, ikurikiye One and Only Gorillas Nest twabonye ku mwanya wa 10 muri hoteli nziza zifite ibyumba bihenze. Icyo wamenya kuri urutonde twakoze ari wasanze zino hoteli zose, ntabwo twagendeye ku kuba zikomeye cyangwa zihenze kurusha izindi. Twagendeye ku byo dusanga muri izi hoteli, agaciro bifite ndetse no kuba ziri ku rwego mpuzamahanga kandi zikaba zikoze mu buryo bugezweho. Hoteli nyinshi dusanga hano mu Rwanda, zimwe muri zo hari ibindi bihugu wazisangamo ku isi atari mu Rwanda. Birumvikana zifite amashami mu bihugu bitandukanye. Ndagushimiye kuba wabanye natwe mu kiganiro aho twatemberaga u Rwanda tureba hoteli nziza cyane zibereye ijisho ndetse zifasha umuntu kuruhuka neza akumva atuje. Mukomeze mu nkunde, mbibutsa gukora subscribe niba utwumvise bwa mbere. Ndabifuriza gusoza umwaka neza. Iyumvaga ni Fashionist News, nawe nge ni Florence.